Hello Sophie ulenau ka channel hen ve a viewers ho zo si le subscriber ho zo si na bon chawin ka hen lim kitwin na bon chawin ni khopha tula video ka hen upload lo na ji che hi le education survey khana ka po do a hi le video dei bangin ka hen sem thei po in ji chon tu ni ading hin no zo si dinga video num ta khat ka hen pu ke hin che lung lut ta a zo na chan anangaya na ve dingin igitim sawa na hi chuta zong le ka channel subscribe bornai lon lung seten subscribe ne hin bol pi un lang tul hasunga 20-25,000 subscriber be elin theina divin video share jong na bol ding in ikitim ma sawen he arab gam mi ho he a house theima ma jingun architecture za chum le hoi ta ho ji hin wanoi pumpi mi atam zone a het su hilu he Burj Khalifa Palm Island le Lori Museum kiti ho room sang som umna hotel mika khopia hiti ho zo si kidang ta mi him khut so dinga gin chat ha asaleu a kisim do hi Qatar te hi World Cup host ball gam hol a aniau pen hinama jong leo mi ho gin chat na chung lampe a thupi ta le advance ma jing football stadium gate 2022 World Cup adin asada on hi hichi stadium zo si hi solar energy MANGCHA a ki control ngen chang hin Qatar gam chu I het sama wangwa dizat gam sagam hi in sama ma ding hi jong le stadium sung zo si sudap ding in cooling system hoi ta le ki tup selin asimun hi ho ji hin global sustainability assessment system a konin 4 or 5 star rating out of 5 amuzon hi tun hichi vet hoi ta le vet no ta stadium gate ho chu iti kisim a sum iza lut a kisim ham chule a kisim dan thusim achom lama ina sei diu he ama sapena dingin Albert Stadium hichi Albert Stadium hi Qatar capital Doha akuna 35 km vel agam la ahin hichi stadium hi 63,000 seat capacity hi in hichu mihim sang som gup le sang thum adol ti na hi 2022 World Cup Stadium kisim hola alin pen ani na hi hichi stadium hin 2015 a chu Dar Al Handas Award jong anamun Lebanon Construction Company te to contract sign anabol wa anasim hi hichi stadium hi bidoin mi te Qatar gama anacheng lui ho pun bulim design a kisim hi hiji chun Bait Al Saar 10 ti in jong a heaven hi hichi Albait Stadium hi advanced a high technology solution manga ki sim hin achung jong hi honle thei khale thei a ki sim hi hiji chun stadium sung abot so in a temperature sajong sawalo dabjong dabwalo a hoi chen in a koi na hi hiji chun a stadium sunga mi pi te dia lungmung sela na thei diu hin GSAS rating a 5 star amuzowin hi hichi stadium hi stadium mai hi pun stadium sunga hi 5 star hotel jong aumin shopping mall jong aumin hi hichi hotel num ta room balcony akuna hi stadium lailunga ki chim ho num ta a vet thei a hikin in hi hichi stadium hi 2022 World Cup opening match pum a match gate ki chepna a ki mangding hi ahin la hichi match si aki chai ting le a stadium chungzo si hi kilela ado ding a hitan mihim 32,000 dol kham ding bo a kisuniaw ding a hitai abana ding in Al Janoub Stadium hichi Al Janoub Stadium hi Qatar hopi vela stadium kisim hol a alui ti cho anaki sim masaloi a hitan hi hichi stadium hi British architect minthang Jaha Hadalin agong ding dan a hin sim do hi ama hin Beijing Dasing Airport muna London Olympic Aquatic Center jong hi design anabol hi wangsin ta in Jaha Hadid hi 2016 kumin anathita na hi hiji chun athil gun ho ata kisim do chu anamu man tapu na hi hichi stadium hi pure divers hon anamanu do bot tia ki he kungjat khat ho gung banga kisim hi hichi stadium jong hi achung ki honga ki kha le thea ki sim hi a stadium sung temperature 18 degree Celsius chan sang a nim zo a bot sa thei dia ki sim hin hichi stadium hin mihim 40,000 to na thei ding anei na hi
Hichi stadium hinjong sport complex le swimming pool spa le shopping center chale kul ailo le function wedding hall ti ho le sport facility dang le restaurant jong aumin a hi hichi stadium hi $700 million lut a ki sim a hi 2006 hi World Cup 7 match ki chipna a akiman zo ting kilado ding a hitai abana dingin Ahmad bin Ali Stadium hichi Ahmad bin Ali Stadium hi Al Rayyan Stadium tinjong akihen hi hichi stadium a kimang 80% tabang hi inle thil dang ki sa na ho ki vialman a hi lo le recycle ki bola hi ho akona chu ki sim do a hi ahin la advance ma jing khata ki sim chahin hichi stadium a hin jong mihim 40,000 to na thei dia ki sim a hin highest technology MANGCHA a transparent screen information le news ho het theina dinga ki sim a hi hichi Ahmad bin Ali Stadium hi $360 million lut a ki sim a hin Qatar gamsunga stadium ki sim hola a sum lut hlom loi hi chule sports club dang injong aman hlom pen diu a hin chu zo ting le Al Rayyan Sport Club 10 20,000 sit hi ala do kit dingo ai tai Al Rayyan kiti hi Qatar gamsunga multi sport club a hi na bana alo hling pen jong a hi vin basketball handball le volleyball a jong title tampi anasano ai tai hichi stadium hi World Cup match sagi ki chepna ki mangding a hin 2021 December a anaki hondo akun FIFA Arab Cup 2021 match li ki chepna a jong anaki mang ai tai abana ding in Al Thumama Stadium hichi Al Thumama Stadium hi Arab gama thingphung khat mina kun kila sona ki min sa hi a stadium design jong hi Arab namvon khat gafia kiti Arab pasal hon aki khu jiu lu khu lima ki sim a hi a design hi football stadium dia wang dei be lo hi jong le asung ki sep dan hole a advance dana kun a stadium design hi unique ti chu stadium dang khat cha ta kilo lo a hi je in mihim te lung alaki din hi ji chun amin thang zo kitan sports and stadium category a MIPIM Architectural Review Feature Project Award Friends a anasangun a hi Al Thumama Stadium hi Doha district a umahin city center a kon 12 km a gamla a hanglam kai a umahi hichi stadium hi quarter final puma 8 match ki chepna ki mangding a hi stadium dang ho banga hichi Al Thumama Stadium hin 40,000 seat capacity anain a hi World Cup ki chaiting 20,000 seat capacity a achon nim su kit diu a hi tai hichi stadium hi $342 million lut a 5,000 square meter public park sunga kisim a hi hichi 20,000 seat ho hi akila ado ting le hotel le hospital sports clinic le muslim te pathin hona injong sa ding ti plan sa ai tai hichi stadium hin FIFA Arab Cup 2021 achu 6 game host anabol ai tai hichi match group la achu agam nei Qatar le Algeria te ki chip semi final jong anazau hi abana dingin Education City Stadium hichi Education City Stadium jong hi 40,000 seat capacity mama ahin Doha khopia kon kilometer sagia gamla Education City muna umahi Education City Stadium hi Diamond in the Desert tin jong akihe nahi a stadium design hi Fenwick Iriberan in design anabol ahin Diamond limbanga kisim anahi a Diamond in the Desert ti title jong kipia ahi agidan nata khat chu ahile nisa ki tol dung zuya hi hichi stadium color hi aki khel pe na hi chukeu hilo a FIFA World Cup 2022 adia stadium hola a ahoi pen le anu pen loi la azong apangin hi GSAS rating a 5 star out of 5 amu in hi Education City lailunga kisim hichi Education City Stadium hi 2022 World Cup quarter final puma 8 match host a bowling hi 40,000 seat capacity a kon 5,000 ki habbe a 45,000 a ki sim bedding hi 2020 a anaki hondo a kon Vanoya Football Stadium poimo ta khat in apangin 2020 FIFA Club World Cup a kichip namun jong anahin FIFA Arab Cup 2021 a jong match nga host ana bolin hi
education city stadium hi $700 million lut a kisima hi abana Khalifa International Stadium hichi Khalifa International Stadium hi national stadium ti injong akhena hi hichi Khalifa International Stadium hi 1976 a anaki phut do hitan 1992 Golf Cup host anabolin hiya chun Qatar 10 ama sapena dia champion analau nahi 2006 Asian Games ading in Khalifa International Stadium mihim 20,000 bodol chu 40,000 dol din ahin simbeun achung khujong ahin simbeun hi Khalifa International Stadium hi World Cup adia kisim lin belo a ahisa kimangden ama se hi ahin la asung niaw cha cha sim phatnale akalar ho pi thana refurbished ball na in $374 million alut in stadium neo adang ho kisim na za to alut akibangin hi Qatar national football team te adia amun pi penu ahi to kilonin games dang ho adinga jong Qatar gamsunga dia stadium hoi pen le ki ha man pen apoi mo pen hin 2011 Pan Arab Games achun 6 games host anabolin 2019 World Athletic Championship le 2019 FIFA Club World Cup a 5 games zong final match puma host anabolin hi hichi stadium hi football fans ho adinga thanu umma ma jing ding ahin asunga hin games dang ki chip na munding len ta le hoi ta zong au min hi hichi Khalifa Stadium hin 2022 World Cup third place playoff puma 8 match host a bowling ahin hichi stadium hi Qatar te stadium simla a alin pen hinai lo hi abana Lusail Stadium hichi Lusail Stadium hi Qatar stadium tha hola a alin pen ahin Lusail Iconic Stadium tin jong akihe nahi hichi stadium hi opening le flag hosting ceremony ki man nading le final match puma match som hosting a bowling ahi a stadium hi British architecture min thang mi phabep in ahin bol ahi hichi stadium hi atamjo solar energy ki mangahin $767 million lut a kisa hi ama hin 80,000 seat capacity ane in World Cup Stadium gate hola a alin pen hi hichi stadium jong hi adang ho banga World Cup ki chaiting seat capacity hi 40,000 chanbo adinga ki sunim dinga hi hichi akisu ong ho si chu so cafe athletic le education facility le health clinic ho a kisim zo ding a hitai hichi stadium hi doha khopia akon salama 23 km agamla Lusail city muna hi Lusail Iconic Stadium hi Vanoya Stadium lin pen anga channa jong ahin haimil theilo final match khat jong host a bowling hi achaina a agitna a Stadium 974 kiti hichi Stadium 974 kiti hi Ras Abu Abud Stadium tin jong akihe na hi amazong 40,000 seat capacity nei ma ahin stadium dang to kibanglo hila kisim ahin November 2021 a aniki hongpan ahin 2022 World Cup ki chaiting hichi stadium hi umloading ahitai aji chu hichi stadium hi 974 recycle shipping container manga kisim ahi FIFA World Cup history adinga temporary stadium masapen ahi asunga room le bathroom toilet ti ho zo sijong hichi container ho MANGCHA kisim ahi ahin la avet hoima ma jingin hichi chun GSAS rating a 4 star out of 5 amuin ahi hichi stadium hi manthei mong ding hinam ti hi vet thla na ding in 2021 FIFA Arab Cup opening match a anamangovin ahi hichi dungjui chun manthei mong ahi ti confirm a bolun 2022 World Cup azong 7 match hosting a bol zom ding ahi hichi stadium kisim na a alut zat hi kichi ta a het thei a hipun World Cup ki chai a stadium ki phi thla ting amun hi waterfront development project sa na a kimangding ahin akisim na container hole modular steel hichi thi ho hile atau na ho zo si hi gam khang to nai lo ho khan to theina dinga api dingo hitai seiding tampita umjong le tunia dingin hi chan chu hi intin ka lai sei kilo thil i sei hing le lo tam ta azong min tin hi jong le ke thimutin achai chan hing ngai ho zo si chunga ka ki pa na ka hin phung in ka sei bangin tul hasunga 25-30k subscriber be elhin theina divin lungsit ta in
ka video hi share nei na bol pi gtvin ka hin tiamin chuban le video hi 4-5k views hola a likes hi 900 800 ti hobo hi ji in ji chun ai thia le video jong like na bol pi gtvin ka hin tiamvin video va like bololo satan cha I'm just kidding na bon chawin no mun lang mangpha